Gitondo cyiza kuri mwese mukomeje kugenda mubana natwe, reka dukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu makuru ya buri munsi tuba twagiye tugutegura. Nongeye kuguha ikaze aho uherereye hose, nyuma rero wifuza kujya ubana natwe mu gihe tuba tumaze gutegura inkuru ndetse no kuzitunganya. Nkwibutse ko ushobora kujya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ugakora kuri subscribe ndetse ukananyikanyiza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wakurikirana inkuru zacu mu gihe tuba tumaze gutunganya inkuru ndetse no kuzitegura tukazikugezaho gatanu kuri gatanu mu buryo bunogeye ijisho. Abari mu karere k'ibiyaga bigari turabashuhuje cyane, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika, namwe mwese tubahaye ikaze mukomeze kugira ibihe byiza. Uyu munsi ni ku itariki ya 6 n'ukwezi kwa kabiri, aba ari umwaka w'ibihumbi 2020. Akaba rero tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru agezweho kuri iyi saha nk'uko dukomeza kugenda tubigarukaho mu nkuru zacu za buri munsi. Abantu 13 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba bakaba bahakanye ibyo bari bemeye mbere. Hanyuma rero iki cyatumye bahakana ibigibi se rero aba 13 ni bande, hanyuma rero ibyo bakurikiranyweho ku bijyanye n'ibyo byaha bari bemeye nibi. Nk'uko rero amakuru dukesha ikinyamakuru Bwiza.com akomeza kugenda abigarukaho, avuga ko rero ngo mu rukiko ruburanisha ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibyaha byambukiranya imipaka ruherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo kuri uyu wa 5 Gashyantare 2020 rwaburanishije umunyamakuru Ndayizera Focus na bagenzi be 12 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba bivuguruje. Maze rero aba bahakana ibyaha bari baremeye mbere bitewe n'impamvu zitandukanye. Aba bose rero bashinjwa kuba mu mugambi bivugwa ko rero wari ukuriwe na Ntamuhanga Cassien waturutse gereza. Ni umugambi wari ugamije guturitsa intambi. Ubushinjacyaha buvuga ko rero Ndayizeye yafatanwe n'abangaba nk'uko dukomeza kugenda tubikugeza mu kwivuguruza. Nk'uko tubikesha radio BBC, Ndayizeye yavuze ko yari yabyemereye cyangwa se akaba ngo yari yabyemeye bitewe rero n'iyicarubozo yakorewe mu bugenzacyaha. Karangwa rero Elakiumo ushinja umugambi cyangwa se ushinjwa umugambi wo gutegura intambi yavuze ko rero yabyemeye kubera ko yari ahantu atazi ku bijyanye no gufatanya na Ndayizera muri uyu mugambi. Karangwa avuga kandi ko gahunda bagiranye yo gukora rero imashini yuhira igakora n'ifumbire ikiraka rero bari bahawe n'umunyakenya wari umaze kubishyura amadolari y'Amerika 600 gusa abyemerera ubugenzacyaha. Yavuze ko ayo madolari yayahawe na Ntamuhanga Cassien. Urwego rero rw'ubugenzacyaha rukaba rwareretse itangazamakuru Ndayizeye ku itariki ya 28 Ugushyingo 2018. Akaba aribwo yeretswe itangazamakuru rwemeza ko yatawe muri yombi ashinjwa gufatanya ndetse no gufatwanwa biturika yategekaga cyangwa se akaba ari ibiturika yateganyaga mu kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Kugira ngo rero uwo numwe mu bagabo bakomeye witwa rero Ndayizeye, akaba rero ari umunyamakuru nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Amazina ye akaba ari Ndayizera Focus, akaba yarafashwe mu kwezi rero cyangwa se mu mwaka 2018 ndetse akaba ari nabwo yeretswe itangazamakuru. Akaba rero yarashyizwe ahagaragara nyuma y'amakuru yari amaze iminsi avuga ko yaburiwe irengero. Uyu Ndayizera ubwe na hamwe rero n'iki cyaha akazakatirwa igifungo cy'imyaka 15 ariko kitarengeje imyaka 20 nk'uko amategeko abiteganya. Ntamuhanga Cassien ushinjwa kuyobora uyu mugambi adahari yaturutse gereza ya Mpanga yari afungiyemo ku itariki ya 30 Ukwakira 2017 ari kumwe n'abandi bagera kuri 2 Kazasibamana Kirenge ndetse n'Abatambirije Theogene. Akaba yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo umugambi wo kugira nabi umukuru w'igihugu, kure mu mutwe w'abagizi ba nabi ndetse no gucura umugambi w'iterabwoba. Uyu Ntamuhanga Cassien rero nkwibutse ko yakoreraga radio bita Amazing Grace. Radio nayo ikaba yaraje gufunga imiryango mu mwaka rero ushize ndetse n'umuyobozi wayo akaba yaraje kwirukanwa mu Rwanda rero nyuma yo kugenda agaragarwaho n'amakosa amwe n'amwe agiye atandukanye nk'uko twakomeje kugenda tubikugezaho mu nkuru zacu zagiye zitambuka. Iyo ni inkuru ushobora kuba wakurikirana kuri channel yacu ya M24 TV twareba rero inkuru ijyanye n'uyu muyobozi ndetse rero na byinshi bitandukanye bimwerekeyeho ku bijyanye n'iyi radio uyu musore Ntamuhanga Cassien yakoreraga. Nkwibutsa ko rero Cassien
ubwo yatorokaga gereza hagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, ndetse rero nyuma y'igihe gito ngaza kugaragara muri Mozambique, hanyuma aza no kugaragara mu gihugu cya Uganda. Gusa rero ubu tuvugana uyu Ntamuhanga Cassien akaba ari umwe mu babarizwa muri RNC nyuma yo guhabwa imirimo mishya umwaka ushize 2019, akaba rero aribwo yahawe imirimo muri iyi RNC muri komite rero yatorewe mu gihugu cya Uganda, akaba ariho yaherewe imirimo ku bijyanye na Ntamuhanga Cassien. Yatorotse gereza ya Mpanga, ahitoroka ari kumwe rwose n'abandi bafunga cyangwa se n'abandi bagororwa bagera kuri 2 mu rero batorokanye ngo bakaba baratorotse gereza bakoresheje imigozi nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho. Baza gutoroka rero ntiyagira n'umuntu n'umwe ubabona, baratoroka rero kugeza ubwo bambutse igihugu bakagenda bakajya hanze igihugu. Gusa rero nubwo yatorotse gereza ntibivuga ko adashakishwa, arashakishwa rero aramutse afashwe. Ikindi kandi amategeko avuga ko umuntu watorotse gereza agafatwa igihano cye kikuba inshuro 2 icyo yari afite. Ni ukuvuga ngo rero niba Ntamuhanga Cassien yari yarakatiwe imyaka 25 akaba yaratorotse gereza, igihe azafatirwa imyaka 25 bazayikuba 2. Ni ukuvuga ngo rero ni imyaka 50. Ndibaza rero ko ari imyaka myinshi ndetse n'igifungo kirekire. Sinzi ko rero hari umuntu ugeze afungwa imyaka 50 agasohoka. N'umwana rero ukiri muto umufunze imyaka 50 ashobora kuzapfiramo cyangwa se akazavamo yarabaye umusaza nta kintu na kimwe akibasha kwikorera. Ngira ngo rero byinshi bitandukanye ko bijyanye abakomeje kugenda bakurikiranwaho ibyaha bitandukanye, bimwe mu byaha bigamije guhungabanya ndetse no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngira ngo rero ni abantu 13 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba, gusa rero bakaba bahakanye ibyo byaha byose bari bameye mbere ubwo bageraga mu rukiko. Bakaba rero barimo baraburanishwa urukiko ruburanisha ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibyambukiranya imipaka. Urukiko rukomeye cyane rurereye hara mu karere ka Nyanza. Urukiko kandi rurimo ruburanisha abagabo barimo nka Nsabimana Callixte, Wise Sankara, akaza Rafoji Fils Bazeye ndetse n'abega. Abangaba nabo akaba ari bamwe mu bari muri FDLR bafatiwe rero ku mupaka wa Bunagana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda. Bakaba barafashwe bavuye mu nama i Kampala, akaba ari inama rero yareberaga hamwe byinshi bitandukanye birimo n'ubundi gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi barwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda bakomezaga kugenda rero bakora amanama atandukanye mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu bihana imbibi n'iki gihugu. Akaba rero ari ibihugu bya hano mu karere k'ibiyaga bigari, akaba ari bamwe mu bihishe inyuma y'umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano. Gusa rero ibikorwa byabo byinshi bitandukanye bigenda bikorwa ndetse n'imigambi yabo icurwa, hari ubwo rero imigambi iburizwamo itaracururwa. Ubwo rero hari bamwe mu bakomeje kugenda babitangaza mu bagiye bafatwa inshuro nyinshi. Saba 13 gusa, hari n'abandi 25 bafashwe, bakaba baranafashwe ari abarwanyi ba RNC, bakaba barafashwe ubwo Kayumba yabavanaga mu gihugu cy'u Burundi, akababwira ko rero bagomba kwerekeza mu gihugu cya Uganda, bakaza gufatwa ubwo bagabwaho igitero n'ingabo za FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zamara kubafata zikabashyikiriza igihugu cy'u Rwanda, harimo na Majoro Mudatiro. Uyu nguyu nawe akaba ari umwe mu bari bagize iyo groupe y'abo bantu, bose bakaba baraje gufatwa nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho inshuro nyinshi. Ngira ngo rero Mudatiro we yemeye ibyaha byose, anasaba imbabazi. Ibyaha byose rwose anasaba imbabazi, ndetse bagenzi be rero nabo bakaba barimo barashaka uburyo bakomeza kugenda baburana, ariko bakanashakirwa ababunganira mu mategeko. Inyeshyamba rero cyangwa se bamwe mu baba baravuye mu ishyamba, usanga rero nubwo baba bararwanya imyaka myinshi mu mashyamba, nta kintu na kimwe baba bafite, nta kintu baba bafite, nta mafaranga, ntaki. Ukibaza rero icyo umuntu arwanira hari mu mashyamba imyaka yose rero, ku buryo ashobora kuba yataha agatahuka nta n'igiceri cy'ijana afite, ndetse rero nta n'ikintu na kimwe afite gishobora kuba cyamurengera mu gihe yaba ahuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Ni ibintu bikomeye kandi
ni ibintu byibazwaho na buri muntu uwo ari we wese, ukibaza icyo umuntu yaba arwanira ukagishaka ukakibura, nyamara bamwe baba bashora muri ibi bikorwa ndetse na bamwe mu babagira inama zo kujya muri iyi mitwe y'inyeshyamba. Usanga rero abayobozi b'iyi mitwe ari abantu bafite amafaranga, ndetse rero ari abantu usanga barigwijeho imitungo igiye itandukanye mu mitungo bagezweho n'abana barwanyi babo, ariko ugasanga abarwanyi ntacyo barwanira nta n'icyo bakorera. Ngira ngo rero ni ibintu biba bibabaje cyane, ariko nanone byagatumye buri muntu uwo ari we wese, yaba bari mu mashyamba ndetse n'abandi bari mu bikorwa bitandukanye byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, wakwibaza icyo ukorera ukakibura. Nyamara rero mu gihugu cyawe uba ubayeho neza, mu gihugu cyawe uba ufite umutekano, mu gihugu cyawe ushobora kuba washaka icyo wikorera mu gihugu cyawe usaga hato kugira ngo ukore, cyangwa se mu gihugu cyawe ntagaraga hato kubaho, ahubwo rero igihugu cyawe cyo kiguha amahirwe yo kuba wabaho, nawe rero ukaba washaka uko ukomeza ubuzima bwawe mu buryo rero bugezweho kandi mu buryo bwiza buha buri muntu uwo ari we wese kwisanzura. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, munagire ibihe byiza. Inkuru zacu nagaruka, bye bye.